Pagkamang-kamang lang sa adzong kay di ta sure kung safe ba ang net or dili. Ana, smile. 1, 2. O diba? Nakita na ninyo kung asa naliwat si Mati Patuti. Like father, like son. Ingit oh. Hello again and welcome back to my YouTube channel. Charot. And for today's video, we will go to this very beautiful resort called Kauai. Og nalapas pagyud mi sa mubalik sa tagkadyot. Kinsa man ang dili malapas kung ingon ana ka cute ang signage. Open Sesame! O diba? Feeling VIP pa jud kaayo mi ani na day kay kamera ang mga customer. The resort is also called as the Maldives of Cebu. Tara, let's tour around the place. Kauai, by the way, is from the word kawayan. Goodbye for now, Kauai. We will definitely be back next time. Thanks for watching. Like and subscribe.